Ya lako tomang kadisa abu sangarara natabe mi sakak sadia mi tama jong mai mak rombongan. Sangka
Nagawa ako bating ko tango ato ng Mario ko sila to pasiruan ko. Tay! Pinduang pono ti tondo kumaatole ka palinam mo. Magambang bunton na mali manimba atane tek aboro lako tobos yung inatolo o pasarongan na. Di mo gay inatang mamma atang ura abang mulo mata manglolo ambo sarungo maatending mo pare kompong susi to ambang tasa. Napebaw dito ka pa na tondo ka na rumbo karuan na pangalew. Rambo ribang matarang mga pesulo ng magarorong. Taro gumulaan na tongko nandi ka siri dato lolo sukan taurena esungan di ka tumpag ampulembang rampo maarende ng terong. Umpabintin tanah saririn na kadarian na batu silang bidiserang karangan siratuan daw panuan nenek na daw tongkonan tau daw na mo kaalalun lunga-lumo mengkailing la sampo pisikan mo kaalana sole sambo mengkairing lana tumbiringan Tontolaman na pamatuain nuken deken na pabalo karurungan suci te Allah to temolang te kulla atau marasan at tutaran delulang na. Tiumba mi pantarisan magalaing na. Tontoroy padang adita nete. Uni sungi padang aditam pagkatonglo. Todaon tongkonan todaon tunduk nanay bendan tometi politika yun na to untuk lagamata buntun na pagkila Allah tau lang ada tondom manite nambe na butu bulan ton nama kalalong-lalong lalili na padang adile pongambulan tarik itikuran dan natana matarik Allah si nenek karasia ketungkasangan na tongkon duka paturupan na unni sumuduka pantarisan makaraengin na tongkoroy tongkonan ditingara tuga tonne songe esungan di mantalulangan tongkoroy tongkonan tombang langada tongkon duka paturupan na unni sumuduka pantarisan makaraengin na tongkoroy padang di mambela tonne songe padang di lelean nuran todolo ko jome padang adi Jayapura odio padang malompo masapi maakam pipi ipai tora padang tambu kebulan tasak pariba atenginane tangkarawan tongkon du kami baturo panna unni sungdu kami pantarisan makalaingina todium ba padang adi palu lili nang kabo sima bangke tongkon du baturo panna unni sungdu pantarisan makaraingina Tontoroy padang di taparan dayanan na tandiri lambun tongkon duga baturopan na unni sumuduga pantarisan makaraingin atau tibuang kating koto tangan subatakan si olanan lamay te tangan atau tokolan may te maklipo ditarik lari kuwa tabi di bungkaran mo kami sa maluang rinding indi barong-barong di pamadatu si mandikilangan mo kami sa masuki manang nga indi lantang di potau labi tabi tegang mak dan tarapang mak param-param makalima na temai simbolong manik solalok koloy rara tabi tatorong rok simanta unni sung parayamo bila nalalangan mo tuma ada putalong unti mga pagkan katong konambi lain di kumatosan kapunan nawa usaran di kairang kamadan dinambi diyong samperang barambol diyong sang kapurang pangang kumuha katong konambi langang mo diti mga makabulololo di rande maaw tang kilisoan
Siap mo? Oke. Oke mo? Oke mereka. Oke mo? Tadi lah kamu aku oke mo kemarin kemarin itu aku Seru tau
Main sa dapon. Dapon. Bisa apa man? Susu bobo ya. Susu bobo. Sudah habis. Kaya sama kon dito. Iya. Takon dito kaya sama. Iya. Nan itu anu kok. Oh iya Mas. Ya ya. Foto itu kak? Live. Video? Live. Live oh. Nah, tabi lang ko sulod ko papasari nila mo pwede. Nada kami ni mo ko. Yan. Apa itu? Ya.
Halo guys. Halo guys. Oke, baik. Lihat tuh, kamu. Baik. Halo guys. Guys. Apa kabar guys? Kabar guys. Halo guys. Sulawesi Selatan. Ya, sekarang sama. Ya, oke. Apa? Yang oke. Sekarang oke. Ora. Kami jadi kemparan nabi bilang nih. Info Kawasik guys. Info Kawasik, arena Kawasik. Iya, arena Kawasik guys. Yang akan melawan Apa? Lawan apa? Kerbau. Yang berdiri kita sana. Tentang kanila bigatapi at abate baru-baru di pamadatu silang tawa dalam sama di patawul abi. Tapi ambe madatu si mandido terlalu abi. Sumara sampai nalong sampai balaran nampak nampak jadi bolong lante kayak sungan teman agak. Lari dua kawan teman di kali melakukan teman-teman ini. Tapi ini pada nampak apa kali ngalor ni si mami balik dan maya-maya pasuling pak derang ini. Hilang apa bengkel muka dia satu sama orang dia coba maksudnya kok pilih di bulan pas bapak kata yang bulan ni. Situ waktu ini kata naik lapan teruk kata penanta. Ia mentugatong penanta perintinan na Nenek Fira. Tadi te tanpa katong tutong maare nanti dong bempatu lago joy. Lampatan ro kami katong konami tamalantang namro 26 nan sila ko 27. Katong konang kamarintinan na Papa Noris. Tongkonan tombang langada tutong bempatu lago Papa Atalia lana pamanasang paminan siya Papa Natalia. Katong konang kamarintinan na Papa Anti Jayapura tutong bempatu lago pintu anak katamate. Lampatan ro kami katong konami tamalantang namro 30 na apa sila ko patang 10 misa. Katongko ng kamarintinan na Papa Afira Jumay Jayapura ulang rara na rara magkapan to lingkulaan na bugutang si Pialiran na tuutong metua lambataro kami katongko ng mita malantang na mro atalong pulang na apa sila ko patang pulang misa. Katongko ng kamarintinan na Papa Asindi tonglo tuutong mempato laga Papa Amoko lambataro kami katongko ng mita malantang na mro 20 karuan sila ko talong pulang talon. Katongko ng kamarintinan na Papa Anona Biyak tuutong mempato laga Papa William lampataro kami katongkonan mita malantang na mro 52 sila ko 55. Katongkonan kamarintinan na bati ini kumbo tonglo ulang rara na rara pagapan to ringkulan na bugutang si Pialiran na tutong metua lampataro kami katongkonan mita malantang na mro 30 na apa sila ko 40 misa. Katongkonan kamarintinan na Nini Etian tonglo tutong mempato ko Papa William lampataro kami katongkonan mita malantang na mro 52 sila ko 55. Katongkonan kamarintinan na Nini Putra tonglo landuan ulang rara na raram kampan to ringkulan na bugutang si Pialiran na tutong metua
Lampatan ro kami katong kono mita malantang na ro talong pulang na apa sila ko patang pulang misa. Katong kono kamarintinan na Mama Adiri. Sumay Jayapura ulang rara na lugar na magamban tarikulan na bugutang si Pianera na tuutong metua. Lampatan ro kami katong kono mita malantang na ro talong pulang na apa sila ko patang pulang misa. Katong kono kamarintinan na keluar kanili Evira. Tani di tampang Tonglo ulang rara na magamban tarikulan na bugutang si Pianera na tuutong metua. Lampatan ro kami katong kono mita malantang na ro talong pulang na apa sila ko patang pulang misa. Katonggonan kamarintinan ng Moko Solaria. Tumungan, ulang rara na lugar na magamban na tutong metua. Lampataro kami katonggonan mita malantang ng roh talungkulan na apa sila kapatang pulang misa. Katonggonan kamarintinan ng Papa Aparel. Yung Jayapura, ulang rara na magamban turing bulan na bugutang si Pereira na tutong metua. Lampataro kami katonggonan mita malantang ng roh talungkulan na apa sila kapatang pulang misa. Katonggonan kamarintinan ng Edi Sola Adina, Jumay Palu, ulang rara na rara magamban turing bulan na bugutang si Piaderan na tutong metua. Lampataro kami katongkonan mita malantang na muratan lungkulan na apa sila kapatang pulang misa. Katongkonan kamarintinan na Papa Afira, Jumay Merauke, tutong membato lako Joy. Lampataro kami katongkonan mita malantang na muratan pulang nan sila kodong pulang pito. Katongkonan kamarintinan na Papa Adi, Taparan tutong membato lako Papa William. Lampataro kami katongkonan mita malantang na muratan sama puluh 2 sila ko sama 5. Katongkonan kamarintinan na Anugrah Pata, Jumay Jayapura tutong membato lako Papa William. Lampataro kami katongkonan mita malantang na